Chinese researchers ten swine flu thar an hmuchuak. US Science Journal PNAS chuan Chinese researchers te chuan swine flu thar khawvel huap a dar thei tur an hmuchuak ni in atar lang. He swine flu hmuchua thar hi G40 ania kumsang ni pakua a khawvel pumaleng H1N1 atanga ron in siam ni in an soi. He shi hi mishinga po akai theina asang hle ni in China a Central for Diseases Control and Prevention chuan atar lang. Kumsang ni som pakhat le sang ni som pariat chung khan he shi chungchang hi zir chiangin China rama province som a rantal na hmuna vok nasal swab sing thum an lakhoma heng sample atang hian swine flu virus za som sari pakua an hmuwa an zir chian le hnuwa atam jok hi virus thar ti an hre theita ani. Swine flu thar an hmu chua hi mishingin akai chuan a hlau om thei dona khawvel puma alen le mai a hlau thon om don ni in researchers te chuan an soi. Hei wang hian vok en kol na thok tu te din hmun chu uluk taka en fi angai ti an soi bok ani. H1N1 swine flu pandemic sang ni pakua sang ni som kumsang kha zakua som pariat a shipui lengkha H1N1 influenza virus wang ania. He virus na swine flu hi H1N1 na shik awanga khawvel in shipui atuar voi ni na ani. A intran na chu Mexico ania kumsang ni pakua thala ya hmuchua ania khawvel puma adar ani. Kumkhat chung lekin khawvel puma mishing tluk le dingon pakhat point palila in vein mi nuai nga sing sari sanga zalila in anthi puini in Central for Diseases Control CDC chuan achin chia ani. CDC Central for Diseases Control report in atar landanin he virus na shi hian naupang le tleiro lamin an tuar na sa a thi pui za somriat chu kumsom ruk panga hnuai lam mi anni. Hei hi thildang lam tak ania khawvel huapa shileng danga chuan kum upa te hi atuar na sa anni deuh zela kumsom kokalta a Spanish flu le anua H1N1 zungzam la chambang kha kum upa te chuan an tuar thawa he na shik do turin an taksa khol a in pe bi ka wanga swine flu hi tuar nep anni an ring taber ani. Swine flu thlen tu na shik H1N1 laka inven na vaccine hi kum khat chunga vaccine lak ngei nga ya khawvel chuan angai ta ani. Kumsang ni som pakua khan a inven na vaccine siam chu ania ram tam taka other in mitam takin anthi pui hnuwa kumsang ni som khan shileng atop tin an puang zuita kha ania. Tuna he G4EA H1N1 shithar hi azir chiang tu te chuan an soidanin ama a swine flu in dan na vaccine khawvelin ahman damdoi hian aven theilo thu an soibok ani. University of Cambridge ha Department of Veterinary Medicine an ho tupa Professor James Chuan mishing tele rante kan khosak ho awang le nasataka rante kan khoi awangin shithalo tak hi adar ol sam hlea chumi konga po chuan kan film khur hle angai ti asoi ani.